Jesus. Glory, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, Hosanna, Hosanna. Praise the Lord, hallelujah, Jesus. You touch on the vine on the you want to proclaim your testimony hour. Yeah, pole swing for your swift wanga maleolanga. Ili avia yo oe, ole atali ima le fafine, ole atua, ya nevai ngana fiafi, ya mo ifatalo fo itato proclaim nevai ngana fiafi, le susunga le tato fatonu, le sunga ya Mikael Preta, ya le ngata fo ilia, yo susunga ifafia ngainga, ai mai se fo yo fale tua, o woma pa anga tato proclaim testimony hour, ya mai se fo ila to fia fo nei proclaim ilunga upinga to failang, ya tfatalo fa ya te orso fa mawalunga, loloto la utero tato li faula, o Yesu Keriso, le swa falava lea, wa vea itato, o le ainga itasi, wa vea foi oi, o le uso, o le tuangane, o le tama, o le tina, itutono le ngaluenga le atua. Ia tato nea fiafia, ele, ono tato, ia e alu lava tato le taimi, amen, ia tato nea fiafia, o le au tato, se tatalu, ia ona tato, fanga solo, ile tato pokalame, wailunga tato, o le tato testimony ao e ponunga foi o penga tfailangi ne vai ngola fiafi ia le tualo mate tama mate watu ya ti oi lava le so swan city o mate tangata mate tapalo nganga pa ia tama ne vai ngola fiafi tama ia ilu nganga pa ia ilunga me mate te fati no ina ia foi file mo la wa fio itono mate loto o mate sau net foi mtape na no mate tama fa piona mate fa ia foi inisi foi yo ngaluenga MSF yo le moni mawina o lau upu ina ia fape ona matou tu mawe pea matou msawe pea lo matou wala au na ia ti oi ia wana imuta lo matou oli a ia fahawa pea lo matou fia ia ti oi lo matou watua fatu mawina pea fo lo matou malosi ngalulue mo oi lo matou tama tele foi fafatia tama yo ngaluenga tama ia tu mau pea lo matou fatu tua ia ti oi ele ai se me fainga tai lau fio fa manuia mai oile ne ia fiafita ma ngaluenga foi fa peona fa tino ina mai la vartai au se pa ia ne ia so ma tuta ma fa tai lo nga pa ia ma tu so swan city ma wai pele malos ngata foi lia i olunga foi o nei foi ngaluenga o nei foi au nanga tama le alo atu ia vi ia o tama vai ngofie me uma fata simayo la wa fio tadi tono mato loto analisia no oil mato tama se manuele mfayo no mato fa awo wino mato tiu se mavala wino mato fia i mato atsalo lo nganga pa ia lo mato watua fa lua mai lo nganga le ngata ile fa wino la upulo mato tama ai mase fu fa longo la fana na ia mau walunga lo vi inga ona o Yesu fa pa ia ai mase fu fa manuele uputama mato wole mvala awatwa ya oil mato wole fa ola Yesu amen amen ia tsono ne vai ngala fiafi ia wa mo tsato le por kalame ia ole testimony awa ia por swinga fo ia lo langa mal so ifuanga amen ia wai tato amata mai fo ile olanga ia ile fa pia tato mala mai le afionga pa ia le atua ia por fina ngalo fo ia le atua it's inailo so ifua mai se fo ia lo bola afit ai faftaile no toine atua ile mala we au maya wa mafai on tato fa wa wina foi ma tato tutu ma we foi ina ia fa wa pere ngaluenga le atua yo tato no ne vai ngala fiafi ia wa ia tato tu sifai tau le luole petero lo na mta upetolu alo na fai upe se fulu amene luole petero on tamta upetolu na fai upueiva fangata se fulu amen manga ngai yo ngai fai upu ye lua tato te to mana toi foi ma toi tato va ai foi por kalame le atua male ono sai foi male fa pale o le atua ilo so foi ma se foi o lo tangata amen ka ko lua foi fatu wai mai por kalame le atua ile lua le petero mta petero fai upu eva fa pelo fetsa wina ele fatu ai mai le ali ile mea wo forfola ina mai fa peo le manatu wa isi tangata ile fatu ai petai wono sai mai lava o ia ya itato ona wale fina ngalo ia fano setasi ayo o umalava ile salamo fa upa se fulu a saule aso le ali peo senga o ile po
mavai mavai se inai le langi male ngongolo tele e tea se fo yo mea na fai ai ina ua mu o le lalo langi fo mga luenga o iai e susunu ina lava amene le mele se manatu me tata le ne fia o le alofo le atua e tu mau lava e tu mau lava le alofo le atua ya ti oto ya ti au ya tato malava e le mafai ona tu ulafua ina tato we le atua fa mele le upole ale apostolo Petero fa mai e le fatua mai le mea o fola ina mai amene ele fatua mai what's usa o mai lava ma what's la no me foi la apostolo Petero ne ya fiaf waleva na fiafi o mai le atua waleva na fia fata no por kala me le atua waleva foi na fia fa umatia me uma lava e sato watua ai fa mai o le manatu o le atua ma walunga e manatu ma walunga le atua ilo soifua malo wola ma tato lava mai nga ina ia foi tato uma le salamo amen ya mai le fatua mai le mea wa fola ina mai fa pei o le manatu o isi ile fatuai ai peita ai ua ono sai mai lava o ia ya itato amen ya o ai itato o ono sai mai ai le atua o ai fo itato le tanga sala o ai ya o le tanga sala o ai o le tanga sala itato lava le nei lalo langi o ai kako o ai ya o ai itato wa manatu mai ai le atua wa na fa ai lua ele atua me wa fo na ta pena ele atua le ala tato te ui atua amene ai peta ona o tangata lava le fengata amene fengata le loto amene mana o tangata e failo na loto e mana o tangata e faile me la manatu iai o lona ma fo ye mana al fatino ai por kala me ai peta o lo iai le ala fua wa na ta pena ele atua e ui tuai lana fanau e ona tato ui atu ya Yesu Keristo ona o ia olea na fata wina itato lea ilona toso o le por kalame ele atua ina uanga sala le ruai tangata ta pena ele atua le lenga mo itato e ala ilona halo Yesu amene fa ai no fo ye Yesu o ye le lalo langi ala mea na fitalai le atua ya te ya e sawe faatino le por kalame pole misiona ina ye fa peona fa ai no tangata o kele no la pole alme nga o kele no la pole alme nga le mala mani tangata I por kalame le atua amene asa amene nga le mala mani tangata amene ma lo selea fia fai loto amen wa tele lona mafau wa failo na loso wa failo na mafau awale ai se tanga iane po ai na mafu ai po ai na ya faya oina ya faya itato wale atua amen e yaile por kalame le atua ilo soifua ai maselo wola na lai ona faya itato wale atua le lalolangi amen faile le atua le lalolangi su wede tangata male por kalame le atua ina ia ola fa mama ina ma ia ola fa pa ia ina amen me fa ngai le fa mai le atua fa pale le atua ya lo fa tu mau le lo fo le atua o kase por kame waleva ele fatu wai mai por kala me le atua ele tu wai amene afeme ya olai ono sai pe le atua la fa pale pe le atua wai eta uatate fati ngai ile fina ngalo le atua wai eta uatate te atua ile fa ai unga le atua le ai amene o ire ka ko ke lo ai foi por kala me le atua ele fa pe o lo fai por kala me le atua ilona lava fina ngalo amene o lo fua por kala me le atua yate o ma o le tangata amene vai ayo ka ur kanga sala o ka ur kanga kaile atua e pala amen ai fe meia o la fa pale pe le atua ina ya tato to e foi uma ile salamo amene ale ai se salamo le tangata ele mafai na mawaso tato wa manoa ile langi ma le ona fa mavau fai fa fina wina me le fa mavau na fina ole le nganga ole atua ma tangata amen fa fio ka ko fa ana tato fina ma le nganga ole atua
o le mawhai ona toi whina ule mea na whai e le atua. Na mela kako whinga o koe nga whai o e whai a o e le atua. Ai se a kako ke whaati ngā ai le whina ngalo le atua. Ai se a kako ke e a koe fo i le whai unga por kalame le atua o whaata atia molo soifua. Ai mai se o lo uola. E le se mea kako ke mawhai a. Ale au le atua i mea tato te iai. E whai fua mea uma. A whai e le ati na e le atua. Ele ai se mea e whai fua. Amen e whai fua mea uma tato te whaia. Ele i ufo i se manuia. Ele i ufo i se lelei. Nga o whaafita uri ma puapua ngā ma whainga tā. Waka ko i loa le tali o mea uma. E lua ia. La sanga o tangata o lo o yeli la langi. O le ola e whaavavau ma le afi si e oli. O le ola e whaavavau ma se e oli e whaavavau. O i foi la le kako ke kilo ye matato va ma ai ai ile alofo nei ole nei atu o tato au nei ai o ka se fa ma oni fe mai ele fa tsoi mai le ile me ona fola mai fa pe ole manato o isi tanga te fa tsoi mai ai pe sai wo ono sai mai lava o ye ya i tato ona ua le fina ngalo ia fano se tasi a ia o umalava ile salamo amene Manga ole atua ia tatou fo i le salamo. Ka kou fo i le sātauro Yesu Keriso. Na malingi le toso mamaliu ma whaamativa ina i lungo le sātauro. Ongo ole alofa ia te oe, ole alofa ia te a. Ka kou malava. Ele nofo le atua i le taimina ngasala i le lua i tangata. Masa ili le atua po le ase por kalame. A ole afo i se le lengo le ako e o sia i le vaar tangata ma le atua maia. O nga whaapele o le atua. I kako ke loa ile alofa fa maoni o le atua. Amen. Sa ili. Me nga sa ili le langi, sa ili le langi. Po ofea se me mali ai. Lona fina ngalo. Inga ia maua se lave inga mo itato. Amen. Ai wange ila. Wa mali ulo tato oli o Yesu Keriso. Tato oli e faola o Yesu Keriso. Ole mea le ia itato. Ole kako ilua. Na tongi ola itato we Yesu Keriso. Ale kele o kangakalo o fai pero lato wa. Lo lato loto. Ele o nau le upo le atua. Ele o nau fo ile por kalame le atua. Ongo ua umana fola sia le atua le upu. E fasa vali e il savalinga al tangata o ye le langi nei. Amen. Vai mai ai sau le aso le ali e pei o senga o ile po. Ma vai e se ina ai le langi e malingongolo tele. E te a se fo i o le mea na fai ai ina ua mu o le langi. O le lalo langi fo i mga luenga o iai e susunu ina lava. Amen. Le aso e whainga ka le aso. Amen. Ve me e whainga ka le aso le ali. Ve me e peo le aso le ngā oi. Olo ono sa e pea ma poa i me pea le upo le atua ia te tata olo tau longo mai fo i ia te oe ia te au le upo le atua e au na tatou wha malolosi. E au na tatou fina finau. E au na ia tatou tutu mau. Kako sa vali i luma ma tatou va ma ai i le porkalame e le atua. Inga ia kako tau sini o i le ame o tonu. Inga ia tatou whaia mea sili mo le atua. Ai awane i o tatou whaia o tatou loto. I le whai ngō fier kako sa valinga le kako ke sa vamali ai. Langa tatou teiro e whai ngō fier tangata ia lai a o tatou nei o lo whape o nei tutonu o le ainga o le atua. Ele fai ngofie. Amen. Al fina ngalo fo ngale le atua. Ele manga ole atua fa savali ita to i me fai ngofie. Amen. Langa ele fai ngofie sa ilinga sa ilia ita ua ele atua. Nga sa ili le sosolo na alo o Yesu Keriso. Mai nga maliu ma falava au. Sa tau le vale langi ma le laro langi. Asia ole nau ole atua ia te oi. Ole nau ole atua ia tato. Nga ia kako fo i umai le salamo. Ya kako wo atu ia te ia mane loto wha maulalo. Nga ia tatou wa saufa ngā atu ile wha moe moe wa umana tā pena ile atua mo oe ma. Amen. Whai mai ele wha kuwai. Lai ono sa e lava. Olo o sila le atua. I mea tato te whaatino. I mea tato te whaia. Wa mea umolo kako whaia i ngei lalo langi. Ele ai se mea olo ne nefu wale sila le atua. O kako manga kunga i oi mea lilo kako ke faa lilo ia tatou whanau. Kako ke faa lilo i tatou taito a lua. Kako ke faa lilo i lumo le au na le atua. Ele ai se mea ele o ngefu le sila le atua. Ai se langa olo
lenga o lo sila fofonga fa me lo fea fio ai o lo fea fio ai fofonga o le atua ai fa me o le mana onga le atua ia ka ko foi o maku i le salamo ia ka ko longa ka ko fa maula lalo ia ka ko longa ka ko lo le tatoa de au wala tato te ui atua ele ska fa mawalunga e alu fa mo o le Cristiano le ka ko ke ngalulu e ai ele fa ska ka e manatu fa apito ele fa ska ka ai mawalalo e alu le kausinge onga le kausinge o ai o mea uma ye fa mai o lo ongo sai pe le atua o lo ongo sai le ko lo wa lo fa mawalunga o lo ono sai le atua lo wa i lo le alofa amen ele ono sai foi le atua ru kakoa lo to le anga amen o lo fa pale le atua awa uma au mai le atua le upu ya te tato e aona tato wa ngalulu e ai e aona tato fa tino ina e aona tato wa fai ale a mio tonu ale atua amen ai fe mai o lo o sai pe ale atua ya te oi o lo on sai fo ile atua ya tato umala nga ya ka ko fo ya ku salamo ka ko wor salamo me fe nga le o ye ngai por kalame o testimony awa amen po me tupu le o langa man sai fuanga feli wa ina o tangata amen ele fa vaona fi na o le nganga o le atua man tangata ka ko kele fi nga wa kule kanga ya faya ya faya ya itato uma ka ko kele fi nga langa e pule ale atua ilana taimi e pule fo ile atua yo waso e pule fo ile atua me uma la volo fa pion tato wa ona tato fa tino ina ile lalo langi le nei ale mana ongo le atua ka ko lo na tato fa maula lalo ya tato lo tato wo atu mal salamo ya ka ko lo ka ko wo aku e vi atu ya te ya mafafe tai le atua ongo o mea sili wa ya faya mo tato mea sili wa ya faya mo tato amen tato baba ai fo ya ta vita fa mai o yo le wo le atua fa mai le atua ele ai se tu sta mata vita e tu sta malo tu amen fa mai e kusa la lo ko mata vita e tu sa le ya ta vita ma oi e tu sa foi ta vita ma ka ko malavo lo ka ko ya ile tino ne malala langi ele nga so ifu foi ta vita so ifu nga ke so ifu ma o online a fa mai ona o le tangata ya e mata o ile atua o le tangata na te lo ala o le atua nga ke sa vali male file mu nga ke faya fo ime male alo to ma walalo o ia fo o le tangata ya e va ve ang fa maulalo pe lo ta vita ya o ia o le tangata nga sala amen fa mai ofu ile e afule ye tala e no foile e no foi me matui asia o le nganga o le loto fa maulalo ile atua o le nganga o le loto fa to ese ile atua amen wa ilo lo ta vita o sasi savalinga alu ta vita ya alu la lo ta vita amen me fenga ile ka ko va ai le o langa ma se fuanga ta vita amen e fa manu wia ina ile atua ngo fa inga ilo ta vita lo na so ya no na so mai so ifu afemeya aile yalu ta vita tala ta vita lo na tali e solomona ole o walu iyala ole lalo langi amen e fa penale matua amen ile apo inga fo iyalo mafanau amen ile ai se matua ina ye fa peona ule anga so le o langa le fanau ile fo se matua e manatu ina ya fano le o le fanau se vanga nga se matua la o la fa sama noa na tele o lo le upo le atua kako ke siango kako wailo le lotu le asosa wailo e anu malautu spa ia le falsa amen le telefo yo tato o laina te malama le upo le atua ai feme ya ele manga o ya fa alongo mo sta esiang ai same le ngale o sikai amen ai same le ngale o sta le upo le atua ai kakau nga kako malama na faya itato le atua lo na fa atusa o le mana onga fo le atua ya te o ma ya ka o sikai ile me wa fina ngalo ia ile atua o fa o tula fono mapopo inga le atua e mese fo ia me wo fa ai lo me le atua ya te tato o mea umanga le wo umanga kakowa o ina le afionga pa ia le atua amen e au foi la ya te tato on tato wa stai e au kako skakai au nge kako fa yo tato loto amen le isaya nga course fulana fa upu mua amen isaya praise the Lord hallelujah Isaiah torse full. Praise God, hallelujah.
Isa ia tos fura foi po mua fa eu não fez a wina. O lo fetsa lai mai over o tsa lo fa na we fo vale we fa ya la tso pule ai le fu mai ya tsa wala tso sa afo ile tsa langa I me enu ai le fu mai I lo wanganga ina ia la tso fa poto le anga sala ile anga sala amen me lo fetsa lai mai over o tsa lo fa ile fa na o fo vale we fa ya la tso pule ai le fu mai ya tsa amen Famille ya le perfeito Isaia. Mas eu lo fez lá e mai over. Amen. Oi kalofa kalofa ya tatou. Kalofa kanga ka fo vale. Le kanga ka ile o manatu ile atua. O lo fai pela na ia fai unga. O lo fai pela na ia lo na ia loto. Amen. Famille o fai la tau pule. Ele fua mai ya tau. Le ka kala ile atua. E fai ala na fo vale. E fai la balona poto, fai lo na malo, si e mai le upula al perfeita. Ai le fua mai ya tau le ka kala le atua. Le ka kala le perfeita ngai le atua. Amen. Ai le fua ile atua. La mela ka ko fo vale fua. La mela ya ka ko le manga ko le ko so le ka ko fua o. Amen. Wakako fua o fua ngale atua. Wakako mangako fa ama walunga yo tatoa ile ata mai male poto wa tatoa maua wakako mangako wakako mala malama ile upu onga ele alule tausile upu wale atua awa wa avelo wa lo mala malama wa avele poto malata mai wa ea fo vale ai amen wa eku wa ile me wa fasavale itato wale atua wa fo vale lumone atua amen na fe me lo fitsalai me over o tsa lo for fa na we fo vale we faya la to pule ai le fua la wa ai le fua la fo vale pe fua la pule ile atua na faya itato ile iska ko pule kasi kanga kai pule nga ole atua pole alo ka ko nga me tato chena na yai pole ara ka ko fayo tato loto me tato chemana na yai ai au o nga kango le atua o nkango le atua ave esela na mana vale mana vai o mana vai ya o la nkango le atua ave esele o langa kiso ifua o wola ele ska me mafai amen me fanga ni kala la le perfeito Isaia langa la fetsa la ile atua mafai lo ile atua ile perfeita me au na tala atua ile no o Israel amen e kaunga la ko sika e kaunga la to lo na la to ona lato lo le ala etau ona uyai etau ona lato lo foi au nanga etau ona au nai e ka fu nga la ko lo le pule ka ka nga ele pule sesi e au nga fa manu ile atua male loto fa maunalo e au nga fa fetai ile atua o angi me o fa mangwi ayo ka ko o au mo ka ko lima amen ele o oeonga amen fa manu ile atua fa fekai ile atua yona manuia wo ya fo wa yati oi fa fekai ile atua wo ya fo wa ngi manguia wo ya fo wa yati aya to tono lo ainga aya o onga le fa na o mea nga ka ko ke kilo ya e fata va yati oi mea uma o le atua e o mea uma o le atua e o le poto malata mai o le atua fo e o manuia amen fa manuia pe a faita totia tato tio watu ile atua male loto salamo kako ke ui ile atua ile loto fa walalo ile aise me fengata ile atua pe afa yo oyo tsangata e lo na fa walalo ile atua ile ifo se me kako ke papole ai pe afa kako ke tato tio lo tsangata le pule yati oyo le pule yati ya pule ya tato ile so pule ile ifo so pule nga ole atua so ifu oyo lo ile pule e pule ao i me uma amen mea umore ngeila no langi ole sami ole ea ole vangi mongimo ofeka me fingane akako za pena isifa moe tato te tu mua lava ile atua amen kako ke ku mua ile atua langa kako ke do ale mua le atua i mea uma ale a wifo ile atua i mea uma kako ke faya ile i usemanuia amen ona failos pokalame wa uma mafai wina ile manuia nga ole vi inga alanga ine ala na fana amen nga ole le ole alanga ole ma fa fitai le atua ma fa manu e o nga e sivai e o nga e aka
e o ngai kangi asia langa wa e loa manuia o le atua fa manuia ia te oi fa manuia ia te au fa manuia ia tato uma ona o le tato te a fua mea ka ko ke faia ile atua lo soifua le atua nga ke fa au wau na te fa tinoina na te fa iwina mea uma lava e tusa mamana o ngola na fa na mea ka ko ke kilo fo ia tusi Petero nei va ngola fa apostolo Petero te mai wa leva nga fia fio mai le atua amen me wa leva nga fio mai ape ka ya o lo fa pale pe le atua o lo ono sa ile atua amen o le mana ongo le atua ya I uma itsa to le manuia ya ka ko ya ile a ingo le atua ya feo fo ta ile fa na wa le atua ile kai me muli amen ai awange ya fa noina le soifua male ungor soifua ngale o langa male au nanga ile atua ia I ule manuia amen fa pale ina oile fa pale oile pale pupula fa pale oile mai o tangata ori fa pale oile file mu fa pale oile kele pale fa pale ile tangata ya au na male fa maoni amen ole atua la vai ole atua ole alofa amen ole alofa fo ile ole atua na ya au mai ilo na alo o Yesu Kristo amen ngaya au mai ilo na alo o Yesu Kristo fa ai lo mai ile lalo langi amen ole alofa wa mausali ole alofa ya ele fatua o ia pele anga pole ale ko nga olanga o lai mai soifua ai ma o lai fa mea e ongo sa e pe ale atua sa ele le atua le langi sa ele le lalo langi amen le ai se kasinga ya karia le mana ongo le atua fa mea ma koi au mai le atua no natali e tua tasi o Yesu Kristo inga ia maliu ma ia fasata roina ina ia o sia ile fea ngainga inga ia koile le ia ile fea ngainga le atua ma le sangata na ia faia nga ia faia ile le nga le vao le atua ma tato amen ile fa pea nga o fo inga se soifua ses amen o ame ala o fo soifua menga sa ile le atua le langi le ai sa ile le atua le lalo langi ele ai lava sekas ele fa pe mai amenga au mai le angelu nga fio mai le nga mai le angelu o si ele fe nga inga pe ole akwa inga le ai fe meia na au mai ele atua ko yo fo mai ele atua lo na alo o Yesu Kristo amen e sa inga ia maliu ma ia polonga ma fa sa roina inga ia fa amanuia ai oe fa amanuia ai tato uma ma ia tato mangwa ile le nga ma le atua ala le ka kowa amen ale wa kere kai me lo soifua wa kere kai me kako o kako ya ni la no langi o ya se fa le tono lo savalinga amen le ma fa yon tu la fo ina le atua na fa na mai se ila to ele o itato uma amen o le tangata wa wo fo ina wa o fo ina lo na soifua amen e au na ile atua le tangata wa ya fa pe ya avea Yesu Kristo fa mali ima fa ola ile o langa ya avea Yesu Kristo ya eta imua le stavalinga le tangata amen ka ke fiwa sa ili se me mali yo tato loto ka ko ke fiwa sa ili se me ele ai ma se me o ngai lo langi mali yo tato loto amen ele ai fo se me fo va me la fiwa pa ele tu ele ai se me fo le lo langi ngai ba ngarta ngata wa avea Yesu Kristo fa mali ali ima fa aula le soifua ma le olanga Paula ngal ka kalama na o ia ile atua amen Paula ngal ka kalama na o ia ile atua ke no asonge me o kele nga ka we mutangata kele nga ka we mutangata amen o kele nga mole o kele nga mole le langa nga foina mole atua o kele nga mo wa kule olanga na ya au na ile atua ai onga we ile poto po ile ata mai le lolangi o mea le tino wa oli ai mamanatu ai oia wasili atu oia amene ale ai o le atua ai o le atua nga ke fa foi o le atua na te fa tonu o mea uma tato te faia mea uma ma tato loto atu ile atua amen ka ko ke fa moe ile atua mea uma yo foi tono tato ainga ale yai le atua tono ainga o se ainga ka ape o se inga e femisa o se inga fetui ai o se inga fe furiku ai amen
Pe ale ai Yesu ko kongo se ainga. Pe minga le uswe ka meki pe zwenga. Ai Yesu ise ainga. O se ainga. Ainga fia fia. Ainga fia fia. Ai Yesu ise ainga. O se ainga. Ainga fia fia. Ai Yesu ise tama. O se ainga. Ainga fia fia. Ainga fia fia. Ai Yesu ise tama a. E ainga fia fia. E maua le fe alufani. E maua le fe tausiai. E maua le fe mulu muluani. Amen. Ae. Fape ngame maua ya. Ile ainga o le atua a. Kako kele. Manatu fatau vaa ise ate itato. Langa ile fatau vaa oi ile atua. Ile fatau vaa au ile atua. Kako umalava a. Olo sisila fofonga o le atua malona lofa. Olona nau nau ta inga ia te oi lo wanganga. Amene. Ia awane ifano se nganga. Amene. A ia o uma ile salamoro kakoa. Tato wula au na ile atua. Ya kako fa maula lalo ile atua ma ia tato ui yala pe ono ui Yesu Keriso. Ki nganga kere kala ya Yesu ere fa pe a me mai. A me fa pe a mai a me nga fia fusu Yesu. Ile fa pe nga sila ngona na o tato ile fa ono Yesu. Ole me foi le mana o ye ale tua ya te tato nga ia ka ko ilona tato savali pe o savali na savali ilona tsali o Yesu Keriso. Amen. Ya ilon ka ko nga lulu e pe nga lue ya Yesu Keriso. Amen. Langa le fe mai ka ko kele ilo le aso male kaini amu ia ikako. Amen. E ala ngo fa amu ia ya tato langa ole ta umai ele atua ya te tato ya le lana upu. Amen. E yele kai mi ole aso le atu e pe ole nga oi. Amen. E pe ole amen. Pe yo senga oi le pu. Me vai meu fa akusa Yesu le kai nolo naso. Le kai mi afio mai ai. Le mala tangata. Pe fe nga fisiri le aso o ya Yesu. Yesu o afe yo o mai ai ya mia. Amen. A tala no Yesu ma fa so ave. Yesu wa fe yo o mai ai mea me Yesu ele lo ya yo o ya ngelo le langi o kele lo la ko kele lo ana o tsa mala vo le langi ngake sila fia le kai me male aso e ka ngu o me uma. Amen. Me fe na ngale apo ai mai le apostolo Petero ya te tato la apo ai ya ka ko. Amen. Ya tato matala. Ai lo yesi me fa le tonu tato o onanga. Ai lo yesi me fa le tonu lo savalinga. Ka fa ma ulalo lu mole atua. Ve me langa la fa pale le atua. O lai ono sai. Ke mingi. Amen. Ai. Fa fi kai le atua. Langa ola busila fie le atua kele wa tele la na fa na ule lano langi. Amen. Kere kanga ka waliliu wako ya te ia. Kere kanga ka walato malama ya te ia. Wa tele fo itangata walato va ai manuia. Amen. Wa fa manuia ia ile atua. Me velanga le fa mai ile fa pa ia le atua. La fa mai a fa mai la ongo sai pe. Amen. Ala usila fie le atua wa makukua. Wa kere kanga ka makukua le wa matutua ile upu. Kere kanga ka walako malama. Kere kanga ka walako fa mai la ono sai pe ale atu olo fa pale kako kele lo kaimi kako kele lo le aso pe yo le tali ya Yesu lo na aso. Amen. E o angelo le langi ele malama e o fo ya tia o nge yo le tali o lo utama ele ka ua me lo utama ya tia usemea o kele o malama vai mai Yesu o lo tama o lo tonu ya tia o lo tonu lo tama. Amen. Ya fo langa malama Yesu afa me Yesu e o ya o ke o malama se me kas. Amen. Aya ta o le ase ka me fai o le ata nga luenga le afatino. Amen. Fa mai ya fo i uma itato ile salamu o kasi alofa e ufi me uma ile alofa. Amen. Po aka kwa mio mumu sai pe yo le afi fa me ka mio kongo e pisipisia pe yo le mai ai le o mafai o ku la fo inga itato le atua. Amen. O io le atua ya lofa o io le atua fa pale ai le ave fo ile o sai mal fa pale o le atua ka ko ke fa fiu o kwa ile atua na nga yele kai me mutsa ai le alofa mai wale ai sia
wale se kau langa fa mangalo ile ang sala. Amen. Wale se me koya koe mangalo ile ang sala. Amen. Wa fa wau pelea. Por kalame ele atua. Ai fa fekai ile atua ile upu au mai ati itatu. Elu itau ilo ta. Taula au na. Elu itau ilo tato wala fina finau. Elu itau ilo tato wala lofa ile atua. Elu itau ina ya tato tutu mawe pea malele fa anga etia. Ya alu walu pea iluma tato fa malolosi ile ngaluenga ile atua. Ya alu walu pea iluma tato tu mau ile fa atua ya luaru pe ilumore tatu utali tonu ile atua ole atua epule ya wao ime amene kele okangaka olo mai mau soifua mai olato wars soifua lai maliliula iti malu tala vo de kai soifua le kai le olanga amen ai mai fia mai le fata mala amene mai le fata mala mai le usitai amen mai le usitai le upole atua mai le fa longo ile atua amen wa umang feta lai wa umang au mai perfeta wa umang ka mai apostolo wa umang fa ilo Yesu wa umang fa ilo mai perfeta wa umang fa ilo mai apostolo fe wa mai Yesu ala ene me ka ko kike ai asia langa wo mga koe mori mau mai tangata na lato fewa mai Yesu au fo ila nka ko matata ile upu amen ka kere makaka kanga au maya ai ka ko makaka ile upu langa tangata tutusa lava itato ile isemela ka ko finga wo ko kanga langa ka ko kele yola nga kele yola mai soifua mai ile kaimi o ya Yesu ile na lolangi amen nang ka ko kele o malama ai fa fe kai ya ilato wo umana lato fa mau fa mawina wo umana lato moli mawina fa me langa fa wau pe nei moli mau se ia o le ngata anga amen e fa wau pe moli mau ila ko nga fa tasi ma Yesu pole ala ka ko le fa kasi ma Yesu pole ala ka ko le va ai le kai mi o ye Yesu le chino malala ala ka ko kari kongu ma fa tua le upu vai me o le fa tua o ro tali tonu le ai mele over aya ka ko fa mo le mele over aya ka ke le fa ku ni me o ka ko va ai o kingo mai ka ke le fa ko fa pe o ke le ka ko ku pe o ai ka ko ke kala ngo le fa tua o mele iva aya o mele tutupu ai ka ko ke kali kongo mar ka ko fa ai ke me ko pu ai me ale o mai ke ni gaming e ka ko ya so muli amen ar ka penganga fo ile ka penga ka ko melang ka kele lo le asole ka ko kele lo le asole di fa me sawe e pior nga oi amen e sawe pior nga oi le po ile sau se ao langa ilo ko kangaka amen a fa me kai me sawe nga oi ile sau ile valer nga oi la sau oi me ya pula ko ka ko maka ile valer fo nga oi la sau ile ao le lo va ai mai le ku va ai mai le ku va ai mai lo vai mai o kwa oi e vale ka ka sa e fa nga yo nga va meia e pe yo nga oi le po amen le lo e tsamasa amen nga ole atua nga ke sila fia fu nga mtape nanga ole ngeila lo langelo e so forma o wola me nga ka ko ke va ai mo le manai amen ka ko ke va ai mo le manai ile ungo lau tsape nanga malau sava linga le ungo lau kape o lau au nanga amen nanga la fe me wo umana tsape na ile tsuolo kau kala ile evangelia Yohana mtape suma fa pe ana le ai semene no fai oto me Yesu oke alu oke alu e ka penga msa ungi semene no fai alanga le mafai nga lang wo umanga ka penga ile no tsama ole lang wo umona fai ile atsuale no fuanga mo oema pe ka ko usitai amen ile fa pe ka ko umai fai lang ile fa pe ka ko umai fai mo ka ko le lang ke vai va oi le la fa malu e so fa me o ke le lang amen nga ole na te fai le fina nga lo le atua nga ole matsa umale loto mawalalo nga ole nga lue male loto salamo nga ole na te lo na va ai ile atua ma por kalame ile atua ile soifua male olanga lo e soifua ma o wolai e au na tato fina e au na tato fa malolosi e ile kaimi e ile kaimi mutsa ile soifua ngai la lang langa le la lang ngai nga fa ya le la lang e tu wa itsato ai fa sa va linga ile atua lo olona no umai e kupito Fia se furu tausanga nga fasa vali ele. Mai le fasa furu tausanga o kale kele nga kausanga.
Amen. O foi la ya kako. O le aka foi le kako, o le kako ke so forma o wola ile la langi ni o le aka foi le pe on ka inga ile atuolo na nu ai mai nu ai ko Israel mai ife mai ai ko pito ngavi ese mai ile atua ile ka male file mu ngasa ili fo ile atua lotolo na nu po fa pe I pe alo lo fa ya ke ya po ku mauro la ko fa atua po ku maule la ko ka ko ngunga fo ya te ya le fa pe ngale ngai la lo langi me foi nga halo foi le malolo koma ba foi ko ya foi be foi ngale ku wanga la fa ya halo wale ko ngol fa la kanga wa halo wa ka ba foi wa fase se ya foi ya fase se ya kwa va me ya wo foi ko ngai ai ba foi ko ba foi ko fa vai lima mai fa vai lima mai la sigareti amen se tu lo le fa fonga ba foi ya lali fa mai lali ku mai ya la foi wo Miki mai kasi lumal fale olua faali yali aku pia via pia oli pia fia yai ai awange kako kali kongu au ya tato tari tonu uwa ya ile fa sala le atua ya tato be akako wo ese mai yala ole atua langa wa o ya langa fa manuia o le atua fa manuia fo ya kako uma o kako wino imanuia ole atua o kako ai manuia ole atua ya ola ya tato ona tato wa matala ya ona tato tatalo makako va ai ile atua I por kalame mamea ya ona tato pena ya amu ia foi le kako amu ia tato amen e kele o meu failo ele atua eu foi le aso muli kele o failo nga pawa le aso esele kele o failo amen makwa kele o failo va tau malo eu o kongo ainga e misa tama maletari e misa tina male tamatsini eu o kongo ainga les file bu ale kupua amen ale uva ai kako maka ale watino mai amen ore kai mira ngei ore kai mira kako kapinga mar kai mira kako sa ili mar kai mira kako wa mar kai mira kako va ai itu uma e au na tato ta pena yai ina ia manuia ile tato wa tato ungo fa moi o tato au nanga amen ke wa kele aso kako ko fikuli ai kele aso kako ko kinga ai kele aso kako wo ese kingalo va ai ku menga fia ai wa maka oya wa fa makiva ngai lo ko ila me wa fa makiva ngai lo ko ila me pi e wo le ko ya vanga ye lo loto kele foi menga fia ai wa menga wa makwa empty kwa ngame umaisia langa wo la Yesu ke riso ilo so ifua malo wo langa amen wo la Yesu itatono o tato tangata amen pole aka koleva aye Yesu wa lava le nganga pa ia le atu olo moli mai ati oi olo moli mai ati au waka umai ati itato e hao ngakako vava ai I por kalame mamea uma watutupu mai fa aya o tato fa aya kako hulu amen ine ese me fenga kai le atu pe afa oi ma o tangata fi nau ma tangata tu ma kele o mai mai kaswenga fa fikau amen wa efia kuwa kuilunga fa kau mu menga mana oi wa efia kuwa kulunga aya o nga bala aule atu ele soifua maleola kiai o manga me uma ai ke aluanga olo ofupa epai amen e ke aluanga oi e ke le fa pe ke la kumka ukoso akulo ainga le ai ke alua oi amen offer time fa masino ngale atu ila nafana mai e ke kuka iko akasi lumal fa masino ngale atu ile fa pe kangi mai lo wakali pe kangi mai lo wa fingi pe kangi mape tama so se alfa kali akuno ni ai e ke kuwa oi luma le kai me alfa masinonga le atua e fa masingo ka iko akasi ka ko umalava e ka ko wa ngaluwenga ma mio na fa menga fe bai fa ke fa o tsanga mi o tonu pe o ia amen o akanga ole por kalame pole por ka ko fa mano sine fia ole alo fole atu ma aya lo fale ya tu afa ya la o ka ngaka ke ame ko upe o ia
ku mau pe oi lo tsali tsununga ile atua ku mau pe oi lo wala fatua tua ile atua langa me fa me fa pale ina le tangata mi otonu e fa ofuina le tangata mi otonu e fa oli ina le tangata mi otonu fa me le tangata mi le anga pe anga ia amen ami ole anga pe anga ia fai pele me loko nga ia amen ile fa pe ka ko ka fa pe wa loko anga ia le loko oka o fai uma me fale loko amen ia wa me fai oros fulwai oka a fe os fulwai ile ka wi ele atua ka wi a ele atua le tino ya ngwa lo fatino ai fa kale le tsai mi ole atua amen ia ai fa kale le tsai mi ole atua amen bo ofia le kali o la nanga ai mai se o la fo tau sinionga amen ele fa pe ka fa kali se ka ko feoki amen e loa lava lowi unga e oe lava ia i lauka mo enga ma lauka penganga o ka ko ya ile tino le nei ma le lalo langi le nei e loa lava ma ya elia o yor tsanga tsana avina elia ngavina ele langi amen o ngor kanga kaya kele o kanga kale leile ka o mari tsusipa ia kanga kai fi nawe ka ka maro fi o Paulo la ko umai o apostolo e kele foi fenga ka e kele foi amusia na amusia foi la ko ngor kala ingor swa fo Yesu a fe meia na ku mau pe Paulo malonga loko fa akua e ele kai me kali mai ai onga kinga e ele kai me kali mai ai le amusia e ele kai me kali mai ele kuskusidimo kanga kai yake ia alia ka ko no ai ungo kanga kai tu mau ma le fa tua ile atua ku mau ma le fa ngai etia langa la ka ko keilo o le kanga ko me fa kali mai ile atua se ia ka ko fo I maku le salamo amen tano fa tu ine sunga fo ia sister Teia au haleluya vi ele atua ne vai ngana fiafi ia o menga ya on tatu vava ai matatu tuli matai amen ka ko kuli maka ile por kalame le atua le soifua ai le mafai foi nga ko malama pe a fai le fai sa unga lubenga o ma wale ola mai ma wale malosi o ka ko ia ile tino ni nei amen ile fa pe nga la kwa e fanga lo ile ola ile fa pe nga o me vala wale atua la kro e fanga lo ile ola ile langi ma le ola fa va le ai amen ya never le ise me la life wanga e lu akufua e alu sa o le kai ka amen se lunga tsanga wa soifua Yesu lunga ile lotso malona nganga o ile le wa ile fa pe nga fa soifua Yesu le lotso male nganga tsanga fatinonga o mea o launga luwenga fatino o mea ke fatino ina e ke le fatino mai lo lotso o le tsangata e unga langa la fe mai le kaukala ile isaia ko sfulu le isaia le tor se fulu amen ve menge ke we fu vale ai fu alo ai fu nga luwenga mau fatinonga ile na faya itsato ile na faya itsato e ao nga kako ka pinga makako mama ai atato fesidi le atua amen fesidi le atua le fatinonga fesidi le atua I mea lava ro fa pe on kako nga duem tato au nai o wangi o kako fesidi o tato langona mo tato manatsu o foi kako fesidi foi deskamaka amen le ro pe sili akula nga luwenga nga fa kingo nga ngaka la fesidi akuye e avea foi mame ko e koe se ele fai unga ete faia amen aya ai manga ia ka fisi sa o ile atua amen manga ia ka fisi sa o ile atua e au mai le tsali o lawa o lo mana onga amen au mai le kali o loka ika foi manga onga ele ngakala inga e oli ma e fia ia e ke pese ai foi ale ai ke pese ai foi ile langi male por kalame ele atua lo so e fua o ke oli mai ki ko ya waku le ngule ko ye se tangi masia ele to ye se ni loi matsa ele to ye ni tangi e men ke le ko sia ai ke le ko manga o nga fu ngi me wa sa o loko you are free wa e makwa e sa o loko me uma e ko ngore ngu manka penga ile atua mo tatso fe me yo ngu nga fe me fe ilafi e folai auro ma rio amen
me fole auro ma rio o maati o ata emo o ame uma ipe o si me ka ke vava ai fo I faungo fale o kangaka e ke savali le tsai sai pe o le ke savali lo waka amen e fa pe ngale langi mal prokalame le atu me ye nga nga fa fo linga ai le ngi mea mau ki ngoa amen o le langi wa sa pe le atu mo o e mau aka kere masal salo e kele masal salo e mai langa le asole li e pe yo le nga oi le po e kere mala malama e kele loa kere lo le kaime kere lo le aso e kaungu uai mea uma ai nga ole atua nga ke silafia ele nga la ka ko ngofo ai ele nga fo ka ko ele nga ka ko ngofo ai fa pe ya la kwai mai ya wa leva nga fai mai ya fio mai po leva nga fai mai ole asa siki yanga wa leva lango manga ku nga uskanga ka len ko fo I kuo fa pe e pepelo ala mea ele pepero le upo le atua ele kala pelo le ele kala pelo le upo le atua le ka o mai ya itsato mea uma langa ele pule le atua ele kaimi e pule le atua ele na tsai amen ele pule ka ua e pule le atua ele na tsai e au foi un ka ko sava mali mar ka ko fa ete tau tala mar tsato wa tau tala mar fa maoni nga ia ka ko ngalu lue mar puno wai nga ia I o le tau sinio nga jatou le au kerisiano le tino keriso le au fatua tua amen ia o lo kala ngoi ka ngaka fatua tua o lo kala ngoi ka ngaka le langi o lo kala ngoi ma low mauti noa I low mauti noa o le unga o au ngaluenga amen fe mare tsa fa malo si ne vai ngole afia fi o lo maua mai le ile lua le petero lanta o petero fe alu fe pevers food amen me mai ele fatua I mai le ile mea na fola ina mai fa pei o le manatu a isi tangata ile fatua nga sa ole kele kangaka kele ele fa pe ele fa longo yo kalinga ia kana sa ole le upol esere sao kele kangaka mi ya ngaka mukala ikiki ya mukala ikiki mea o ka mai lava le la afio mai Yesu la sausi ki yang kala ikiki mai ya nga fo ikai me lo kala ikiki ka kele yang wango kele yang amen ile mama fa fo ya ka ki nga ngo ka fa lo ngai nga ka pepelo lava ki nga ka fa lo ngai yang muli lua ka maka ki nga ka fa lo ngai nga ka ui au wala ile ilua me lo kamama lo kinga amen ai waka lo ma kamala malama makahalu le lo loto le upo le atua amen o ingala watupo ile matau la watupo ile matau ya titato watupo ile tato walo lofa ma oni le atua onga ole atua o yo le alofa la vaya eva ile alofa fa pale e ongo sai se ya fo ile afafine se ya fo ile atali ile salamo amen ya kako yai uma ile ai wa uma na tapena me ai le ngai folai auro ma rio fa mai le fu wakale fa mai fu ai ke mi uma kau kala ko kongo manu wio le atua ile no fuanga wa uma na tapena le atua mo itato amen le ko mo se fia ai ke le ko kanye ke le ko fangoa e ke aka mai fia uma ka penga mai mea uma ele atua e ke oli mai fia ile no fuanga uma na na fa mautu ina mo itato o e ngalue male fa maoni ngalue puno wai se ia tini le au nanga ile fa maoni ma ia tali mai le atua ile tato au nanga ile lange male online fa mau io se tato manatu au tune na tato testimony au ne vai ngala fiafi ya kako kalia le upo le atua male loto fa maulalo ya tato avatu fo le upo le atua male loto fa maulalo ameni la tato telo le atua le alofa la mainia ole atua le file mu ole atua le loto maulalo ele fa tu salia le atua amen ele ai foi se tu samale atua amen e ku kasi lava le pule le atua ele se pule isato nga ole atua ye le pule au e mea uma nang o yana ya faya itsa ua o le paleli o nga luenga le atua e ona tato fa lo longo male usitai e mea uma wo fa to no itsato e ala ile upo le atua
Ia se whamanatu na mo I tātou nei vaenga le afiafi. Ia e mori atu le nganga whaftai I wompa anga nei po kalame. Tātou mafuta nei afiafi. Le ngata foilea I la sunga foi whaatonu. Mikaele Preta ia le ngata foilea I lato umolo fia. E au na foi ma whaalongolongo foi nei foi por kalame nei vaenga le afiafi. Ia whamanuia le atua I lau whaalongolongo. Whamanuia foi le atua I lau tāpena penanga. O tātou iai le nei lalolangi. Ia tātou nei vaenga le afiafi lau whai U tātou sitatalo. Tama o to e watu ia oi ma le loso maulalo ne ia fiafi fa fitai lau upu wa o I matau tama fa fitai tama lau upu fa fitai lau upu fa fitai e lu ia o matau o langa au na o matau o langa fina finau ia matau tu mau ia te oi ma le fa nga etia ia matau sava vali e tu samalo fina ngalo lo matau atua fa manuia fa alongolongo lau fa na oi fa ina mau le mano matau te mafuta ne ia fiafi fa manuia o tama se loto se nganga fa peona matau mafuta ne ia fiafi anga le foi la wa fiolo matau tama po kalame o toi ne yaso mai se foi na to la ta pena mai foi fa au ni po kalame ne yaso anga le yati ina to te to lu le nganga la wa fio mai la to fa manatu ta pena ngalo matau tama ina ia kiliva ina le lau upulo matau tata no matau watua ile mea e se fina ngalo ia ina ia suia mai o matau wolanga mai ia ina ni nganga mo oe malo fa manuia lau upulo ne afiafi ona o Yesu o wole mabala awatuai amen amen ia vi ia le atua ne afiafi ia se tatou fa sole na po se tatou fa malos po se fa manatu foi mo tatou le ainga o le au fa atua ilo tatou watua mai se tatou li fa o Yesu Kristo fa manuia tele le atua ilo ainga le fa atua ne vai ngale afiafi ona o Yesu Kristo amen. To God be the glory forever and ever. Amen. Hallelujah.